Sa Kawei ka bus ka balami na Delhi may nakasingi balang jong ka arpo tereng ujemang ha ka po san majejan miet bat ka balak mi lenti ban poi sya ka jala Meghalaya la syai ka miet ka arpo tereng ujemang singi thodien kane ka bus ka baket ya life huwe ngut kinong Meghalaya kidai ba khambon na is khasil seswek bat na jantel seswek ka RiKhasi channel habaya kran bat uba syaprang ringsai lemba ka telefon ulai athu ba ka jinglot ya ka bai bus kalong nalade haringkat ka jingerap lang uba pencengai sim udakhot ka National People's Youth Front uba ringsai ulai athu ru ba kini ki Wanphai ki kwa banle ya ki quarantine ha ki jaka bala pengkre dak sarkar om halayeng Alo, ngafon na po RiKhasi channel mo. Ngako ban chit community ngako ban kali namang smooth ho niyo jingtip ba kidon biang sa katukat ni ki Wanphai na po Delhi. Ki Wanphai sa po jila Meghalaya. Sila banya tu yang ni kat nungut pidon hagan ni Wanphai ka ba ar nama ko tu banikong te kila da poi sa po Meghalaya. Te kali ka ba ar kan ngut pidon bat kumno ke ke jing pendet ke ba ke jing pendet ka ba pi le nam ta Wanphai sa po Delhi. Hadian bangai news ba bon na ba jinja ni sedeli ki pampadio yawanam. Nak kaleng jonga ngala post Facebook kan, tengah post Facebook ngong ba la dadan na ki basa Delhi. Naida bot go down. Ki soba ban inbox tengah. Okay. Demba ka Facebook. Dadan nata ki ladan pun na ki bala inbox tengah. Tengah ong phone number jong pi hanga. Kumta hi kendet tengah zaman macam phone number jengki tengah senaya ka WhatsApp group. Hadian nang ta ada sena kumta tengah orang kenyiki di paro jengki bayar takut lang sendema. Ang ada ki wa group kena mengila banen discuss kung ini ale. Kumta kan iski ngelasang main discuss untuk la laisi sausi untuk ya. Haban find the solution nama ba hangela akleran gitu di ba. Kaya gitu hi kita pidang pulih gitu hi kita kena kita bayar ki hospital na ki kita kaki gue mal kita yang bakim yo jin sio kalau so jinjal kan ta jeng kila rakim le hadak no perlu la rangim tai no perlu no kita sim jinjal kan kapan aslam kada ni jinjal Bila punya tu kalau buat kita mentang Wanphai mentangnya dan life huwe ngot life huwe ngot kini gede nak dibentar bersih jong Meghalaya long sibuk na is kan ngot na west kan ngot pila bani batai dia na is hampun na is kan na is ngila dan kumbak kau kacang dan kiwe pat ladan ni kikidan kibana jantia tu bila boni kumju na gawo kidan deh pada na is kasih Okey na is kasih, boni na is kasih. Boni na is mo. Atau pila banyak tu, wah kalau kom pia penbet ya ke bos kan ke bos ke jingwan ke jopina ke bos ke jinglut ke bakilut hina ladina don bayar. Hangnya kontak ngayo kontak seperti ini nafi badan lagan jago. Ini nafi dan kontak iwe ba ipakateng is kem lang. Kembok, mana? Sembok lang lingdo. Sembok lang lingdo. Jadi itu bawa untuk buat Meghalaya si balai pun si Meghalaya. Jadi itu penbet jaga pas keke bok aja ni. Dia nak lang kata pat ngong imo nama bayang bakal baik kali dekat rempah deh. Ya lagi kenal kisah sistem ha. Kanu kapoy ka baik kali nang tu sini. Iong kapoy ada 1.95 to 2 lakh entah. Alak kan? Alak. Kalau entah. Dia kanu pay ni pisapat meroi. Tinglah salah ini untuk kenci nyawa apa aja mau kamu tahu? Ada kebetulan nak pelong, long ngalah sang walah ni nak kalian jangan lu, bapa ni ngalah sang walah aku ni kendu nak beri pencengan sim. Ibadah nak kasang jangka NPYF. Bapa pencengan itu EMDC nasional ni aku mana? EMDC nak menang te bidai member jangka National People's Youth Front. Okay, hot. Habis kan kita ilah iyo ban ai jeng ya ini kan. Ya kita. Sejak ilah ya ini ke pisah. Dia tempat jadi kalau ya sibuk ya kalau penduna ini ke disio penguanang ni satu. Aku ai kubli ini kumjo kan. Bila ya kan nang nak kaseng jadi kumjo ini iba pencengan siam. Okay. Menu pilih dari hiba.
Ni min jan me kumtung ya sedang si san beje san sedang kumta. Thai fisik nanti lalu ban poi pak sini support Meghalaya. Saya expectation saya lasai min lasai min dia tak kan kuat. Tinggal ni geli bang aku bangan geli. Kalau anda pelapor ya port Meghalaya, neng suatu babon ki bawan napok nabar ki hak benek ya ka quarantine ni. Tengah aku ban geli hatu nakaliang ke jongpi Wanphai hatu pilong golok ni yang benyelek ya quarantine. Ban kata ke quarantine lu kalau berpinle hayeng ni pinle haki community quarantine center ki ba shani ngila pendek. Te ni suatu bang ni nang ni di wan nak Delhi ban Noida. Te kabon kene kita ka bang wan mangi kedai ka containment zone kedai ka red zone. Red zone. Dengan kuat baik ke serta, mengkapat baladala tiga kan pa ini ya ki institution paki le maki. Nama baladangi le ya kan ka home quarantine kabu ya ka tingma yang asama ladangi dan ni kle pa ne ladan ki kelung kena ne ni mana apa ya kata ma. Dia ngak kuat apa ke ladagi ya ka institution kabut piap kabut di kembau kabut nak kalian jom pi kembau bi pi kuat ban lek ya ka quarantine at institution ma which is very good not kata jadi kau lek kata ya kubli shibon ya ma kubli shibon ni pi